ассалому алайкум ҳамшаҳрон, ҳамватанон, дӯстони азиз. Дар радио Мавҷҳои Америка, радиои Самарқандиён, имрӯз 21 майи соли 2025 рӯзи шанбе мо дар студиои радиои AM 860 дар шаҳри Филаделфия ва дар студия ман Далер Ҳамидов ва ҳакимака Раббинпур мо шуморо ёд кардем. Дӯстони азиз, хуш омадед. Нури дида тоҷисар. дуруду салом ба тамоми шунавандагони радио FM 860 AM садои Самарқанд Филаделфия дар мавҷҳои радио ҳастем. хушҳолметон Нуридида тоҷисар. дӯстони азиз, имрӯза барномаи мо шумораи 8 дорад ки мана вақт исбот кард ки радиои моҳо давом дорад ва аз тарафи шунавандагон бисёр фикрҳои дуруст ва оварда моҳона хурсанд карда, моҳон шумона хурсанд карда истодем. ҳакимака, мана ҳамин хел вақтамо тез парида гузашт ки ҳаштум шумора будааст ҳамин рӯз. бале, гузар нагузаштем. барномаи ҳаштумо дар ин ду моҳ шуд, ҳар ҳафта як бор. имрӯз хай мавзӯъ шумо гӯед Далерҷон, чӣ мавзӯъ гап мезанем, аз чӣ сухан бикунем, аз чӣ ҳарф мезанем ки одамо мо навистанд, гуфтанд, гуфтсину ман ин муаммо шад, ин муаммо бардоритон буда. ҳамин ҷамъият чӣ дархост дорад, ҳамон кати пеш мерем. имрӯза барномаи мо бахшида мешавад бар ҳаёти ҷомеаи самарқандиёни Филаделфия. ҳакимака, ду рӯз аз ин пеш ки як ҳамватанамо дар яке аз гурӯҳҳои шабакаи Facebook пост мондем ки солашон 50 ба наздик як бонуи самарқандӣ дар кӯчаи Баслтон мошинкати рафсудагишон ба як дигар ҳамватани моон омада сигнал дода, зер карда кӯча як ёнаш ба бароварда аз мошинаш баромада ҳам занакамоя аз боли мошинаш кифираша рехтааст. ҳамин мана ҳозир ҳамватанои моҳон бисёри ба ҳисоби моон тақрибан як 50 000 шудагӣ дар Пенсилвания, дар Америка. соли охирон бисёр одамо омаданд. ҳамошон ба хушомадед мегӯем, лекин албатта дарунашон ба анамизалин тарбия, фарҳанг доштагӣ мардоям ҳастанд. ҳамино кати бояд моон гуфтаги мо дар кор ми ё ки ҳам ту ҷим гардеми ин Америкая худаша аппарати давлатеш худаш чорабинӣ кунад. ҳамино ба нисбатан ё ки моҳонам аз тарафи пиронсоло, аз тарафи ҳамин ҷамъията обрӯйнок шахсонашон фикри худамоя гуфта ҳамоя тартиб ба ҷиҳ задан ба ҳақ ҳуқуқ дорем ми. бале, ин муаммо буд, ҳаст, ҷамъияте ҳаст, мушуд камбудиҳою ва мон мақсади мон барои чи ҳамин маърака мекунем, як хеста гап мезанем аз минбари радио, аз дигар радио телевизион баробанд мекунанд. ҳар сафар мегӯем ки ҷавонон локин ҳамин гуфтаҳои мо ба ҷавонҳо барои ҳамин аҳли ҷомеа ва калонсолаям дигар одамоям инқадар нарасааст. минбар мон чанд соле ки чия тонистем аз ҳамон шӯъбаҳои вай, аз сайтҳои интернетӣ ин кора кардем. газет биям баромад кардимон вай када ҳамин соҳаба муаммо ҳаст ки ҷавонҳо дар трак меёранд, беэътиборӣ мекунанд, беэътиборӣ накарда телефон ба гап зада ё ки дигар накарда чӣ қадар садамаҳои нақлиётӣ кардем. ва хонашон нотинҷӣ, падарашон нотинҷ ва хонадонашон нотинҷ, аҳли ҷамъият ҳам нотинҷ. барои ҳамон аз ин минбар мегӯем ки мо ҳаракат мекунем ҳамин радио ба ҳамаша ин муаммо бардошта ба бисёр ҳазор шунисем ки ҷавонҳо гӯш кардем, аз ҳамин гапҳо гӯшта, аз гуфти калона ва ақли хоҳатон кор карда сараҷошро монда кор кунед. Америка мамлакати беқонун нест. инҷа амаку тоғою пишти гаишнику инту дигараш нест. инҷа аз мардуми қатори сар карда то президент ҷавобгар аст. ҳамин хел мамлакат аз бира ҳамин чӣ омӯхтан ҳамин чизҳои омӯхтан дар кор ки ин чӣ гап ин мамлакат ба ман ҳам кунам, ман гап намерасам ин ҷамъиятам ба падару модарам, ба худам, ба оилам, барои ҳамин фикр кардем ҳар як кора мекунем, кори нодуруст мекунем. ман накусем ки ҳама хел, лекин
همه خیلی هست که عبرت نشن دیگر رو برای همین من همه خیلی پیشنهاد میکنم. ана акун ҳамун бону ба як нақл карданд ки дар посташон дар фейсбук ки аз намудаш як 25-30 сола ин чӣ хел ақл доштан дар кор ки ҳамун мошино ҳаракат кайста истоистагӣ кӯчаба мошинаша истода баромада бутилки кифираша кишода خود کوچی سمرقند برای شست кӯчи самарқанд билин бутилки кифираша кишода аз болои мошини ин одам рехтаги ҳамина 25-30 сола ақлнок одам ҳамин кора кадагиаш мумкин ми ман ҳамин ба одам бовареш намегирад. اینجا خونده اینجا تربیه شده در همون جمعیت که میشه اپشتی ناقانونی هم اومدن و نه اومده نه دیده که چیزی بسیار هم خیلی و کسی بچه ولی نه اونمخته اینجا برای چی اومدی تو برای زندگی می برای پول کار کردن می و این رفتار عادتی و مملکت به میگه که این اومد دیگر چیز اینجا خونده ولی که ممکنه از برام از جوانانی هم که نه اومدن اکثر کلیت جوش مونده کار کردن حرکت کنه تا که صاحب یک کسب و کار شه تا آرام زندگی کنه ممکن شرط نه اوضاع باز برآورده توی آب برونه و که کچه با ماشینا نگاه داشتم میدم دیسیم با این سمرقنده اینجا ممکنه اینجا همش خبر میکرد میلیسا میگفت نوتینچی میشه توی وای رو میکنن برای همین جوانا و پدر و مادر آنها که همین حرکت کنن که هرچی بیشتر این چیزا فهمیده خونه‌شون هر یک از فرزندانش گفتگش در کار که ممکنه توی کس هست می‌بای من این کار ممکنه این کار ممکنه از روی عادت میکنه از روی میبینم که سمرقند چقدر تویش هست که 50 تا 60 ماشین قطار شده این خیلی برای عمر هیچ عمر نمیگیرد 2 منوت 3 منوت تو خودت بیدی خیلی قهرمانیت نشون دادی اینه که این بدی داره این و یک عادی شوند که عادی زندگیتون هموار زندگی که هموار رایتون اگر همه کارتون نمیشد نه بالام فروی نه پس زمان میگن که هموار روال اگر زندگی نمیشد همه خرسند میشد. حکیم که حاضر یک گپی درست گفتید که پدر و مادر رو اعتبار کردگیشون در کار. بله. یعنی همین کارهای شایستگیش به پدر و مادرم البته یک مسئولیت و جوابگاریش هست. گفتنی شما. اکنون نه همه اینجا پدر و مادرش هست که اون جوان‌ها یا خودش اون اولیش رو موندن بیان و که جوان خیلی 20 با 21 25 و همین جوان‌ها هم کارا دست همش نمیگم هستن هم خیلی گفت از بر همینا کی خشواندانش می و آشناش می و عمکش می و تقاش می و اینا گپ زدگش در کار چون که کی همینجا آموزه هست یا خشواندش هست اینجا. من حاضر مسئله توی گفته گذاشتید در حقیقت یک 2 هفته از این پیش یک تراسی بین شتات‌های محکم کرده روزی زاکس چند جوانای سمرقندی ماشینش کتی تراس محکم کرده از قفوی خودش صدها ماشین‌های حرکتش استویانده موزیکای بلند کرده رقص پرتافته همون میونی کجا چی میشد میلیسان بیاد توی وایرام این قهرمانی می یا یگان افتخار ملتی می یا این چیه اثبات کردن نه افتخار ملی نه قهرمانی به مسئولیتی خودنمایی که بین من تو میمونن ساعت بین من تویم چه گزارش ما سمرقند آدش میدونید که همه تاجیکو چیکار میزنن دوای یادگیری جوانان خیلی همش نه حتی تا هستن که این کارو نشده گشتر کار همه 4 تا 5 تا ماشین همه اومده شرط نه زاکس وای با همه آدش همه 4 تا ماشین شد 4 تا فقط بیاد 10 تا 7 تا می خشواندن نزدیک کنید دوگانه و جیرش بیاد شد اینجا بچه مایده اونجا برده این آخه توی میشد همش میبیاد انا بیتی زیاد باشدم لیکن از روی قانون قاعده امریکا راه به برآمده دیسیم همه خود امریکان تو هم کامپکت همیشه نقض میکنن قاعده قانون قاعده هیچ معما نیست یک کس مشکلی نمیدارن کوچه برده آخه اینقدر آدم یک کس بالینسر رفت است اسکراپومش گذاشت این نگاه داشته این کار خوب نیست نه من اکنون دوستان عزیز هر یک چیز جوابگاریش هست میگویم با یک موضوعی شما با آزمان لازم یافتیم همینه گفتم با چند جوانانی ما
шаҳрвандоимон, ҳамшаҳримон, самарқандӣ, o'zbekistoniyон дар омада аз магазино ана бе гапа рой рӯст мегӯем дузда буромайсен чизҳоя. Ҳама одамони Осиёи марказӣ якун ҳамааш ҳастанд ки якун ҳамеш ки ҳамшаҳронимон не чӣ хел шудам дар кор ки мана ҳамзарин ана бе шумо ҳамхелин насибетон будааст Америка ба ёни мо ба омада ҳамхелин рӯзҳоя давлата нағзигиша дида шумо ҳозир имконият доред ки як маоши нағз кор карда падару модар ба фиристед. ҳаминҷа ба рӯзатон нағз гузаштааст. Хона гӯед хона, мошин гӯед мошин, корҳо, ягон кас озодии сухан, дин, ҳама чиза ҳам ту кишода мондагӣ барои шумо. бо шумо ки даромада аз магазин $1, $2 мистодаги кофе, одати бад мегӯям ки ина магазинои чиз ба даромада чиза пӯштай ва я биркеша қайчикада партофта бепул буромадан. ин ба чӣ хел мана гӯем ки мана мисол дар ҳамхел кишвари зиндагонӣ кайс аст ки нест шароиташам пулашам лекин орзу мекунад. аз инҷа ҳама чиз аз меҳнатат вобаста кун. меҳната кун, пулата кор кун, хару чизата пӯш, кофета гиру нӯш. барои чӣ ҳамин дузӣ мекунанд? тарки одат ҳама не яктату бачаҳо ҳастанд будаге ман шундам ки магазин дар омада ҳамн $5 $10 ҳам чи якун ҳамна падару модарата вая митият ҳамна рафта меҳнат куни ҳамҷа мактаб бачаҳо баъд аз ҳамин одамои боям студентҳо биромда кор мекунад тобистон ба ҳамиш ор намекунад. ино тарбия Америка ҳамхел ки шахсиятро тарбия мекунад. ино аз ҳамон фарзандаш шахсият мекунад ки якҷо рафта ягон мамлакат дар намонад ва кораш ҳаст ина биромда худаш махсус пул меовад ва ҳамон миллиардер вай бошадан биромда хай бачаҳоша кор мегирад лекин аксарият биромда худаш кор мекунад. поча худам бо истифода мекунад. ман падарам модарам як чиз шаҳадагар ман сон чӣ мешавам. ҳамин фикра аз хурдеш падару модарои Америка аксарияташ ана хел зиндаги шумо дӯзӣ накунед ин дӯзӣ кори беҳад аз рӯи шариатаму аз рӯи одабу аз рӯи миллатам кори зишт аст. аз рӯи қонуни Америка агар дида буроем агар якум марта агар то $90 дуздӣ кардагӣ бошад агар вай ба як рӯз шумоя қапида мемонанд дар турмахона. баъд аз вай шумоя агар аз сарҳади Мексика гузаштагӣ бошад агар ҳамин кати хонетон ба равон мекунанд бармегардонанд. зиро толеранс мегӯянд американцо, яъни гуфтагеш ки ҳеҷ андеша намекунанд. ҳамин масъала ба андеша нест дуздиба гапиш кем ирош аз 5 сол то 10 сола шита буронда баъд аз вай хонеш ба равон кардагошон мумкин штрафашам аз $100 то $10,000. мана ҳамина барои ҳамин $5 $10 чиза дузда буромда ҳамзанин чизо лозим будааст. ҳамин ҷавоноба мегӯем ки ҳаққу ҳалол меҳнат кунетон, шароитоя карда додагӣ ин кишвар пулатона кор карда ҳамон насибетон яраша хӯретон дам гиретон парковретон музейҳо борегон фақат дискотекаю тӯю ино ҳама чиза дидан дар кор. чанд бор гуфта гузаштем ки чӣ қадар музею чӣ қадар тафаккура бардоштан дар кор ки бояд ҳама мӯди бисёр чиза донад. якта ҳамин даври чӣ мегӯяд даври хурд кади набошад. якта дута сета чиза одам дунёвӣ фикр кунад ки ҳама муаммо ҳама баёд донад чӣ хел мамлакатҳо ривоҷ достем барои ҳамин корашон қонда када мамлакати моонам ҳамхел мушид рафта ҳамеш лекин моон инро тайёр шаким дар кор ва гуфтагиён дар кор. анамин ҳозир бо якта мавзӯи нава ки шудед ҳаким ака, ман ҳозир фикр мекунам ки барои ҳамватанамо ҳамин бисёрам муҳим аст ҳамин мавзӯъ мо ки худшиносию ҳувият. ҳозира замоная мардуми замона зан мегӯеми мард мегӯеми ё духтар мегӯеми ё писар мегӯеми чӣ тавр шудагеш дар кор, чӣ хелин хусусиятҳоя дар худи худаш инсон гуфта муҷассам шудагеш дар кор ки ҳамона мо он инсони ҳартарафа гӯем. мана бинед
ملت ما خب ما عمدگان با نفر کم حاصل بسیار شدن همه رسم رسومی تاجیکی سمرقندی دیگر و تاجیکستانی هم میگن همه جا میکنن تو از خواستگاری میرن سونی تخسنان دوگانه های دیگرش که میشتن اونجا هم همین هست سونی فاتحه خیلی فاتحه از کمتر کسین سونی توی سونی طلبان من همین رسوم همه شوش است لیکن اضافه نشد میگه همین کم اویلا که کم در کرد توی کلنش خیلی بسیار آدم شد اینا کم کردن در کار و ما برای همین کارهای گفتم من برای جوانای درج کردن منبرها هستن من خیلی توی مرکل من اساسا مرکل دینی بسیار میشد افطار و ختم قرآن اینجا اونجا با منبر کلان اصلا همون منبرها من خیلی اکثری خبر میکنن من افطار ایدوی دینی ایدو رسم های دینی بمیرم من اینجا گفتم نیستم که با یاد داشتم یا خودم بایم باید کردم کم بودیم ما بسیار صرفا نمیریم حرکت کسی میکنیم ما هم گفته که شون در کار سال تو خودت چوکایسی چی میگیم اون حرکت کردیم از دست اومدیم کردیم از همون منبرا میبینیم فقط میلیون از همون گفتگوزار و تجربه و گذشته پیغمبران و دیگر روحانیان گپ میزنن قهرمانای همون گپ میزنن و کده این درست به هیچ گپ شک شاگش نکنه لیکن منبر از وای دین چی خواهد دین این تربیه یک ملت و دیدی بیگونه موضوعی معنوی ده موضوع این میکنه شاعران مثلی همین روحانی مولانه ده شاعری شاعر اندرون ملت جدیل ملت بیشاعر انباره گل میگن همین روحانیان ملت دخت فقط از قرآن و البته قرآن خونه کند همیشه کردن در کار که من همین مرکه های دینی با چون بسیار جوانان هم میبیان اینجا گوش میکنن و کده آدمی چیزا خسته بود همین تربیت گفتگوشون در کار مولاهای و اینجا حاضر منبرم بیان فقط سه چهار تا ریحانه وای میکنن برآمد میکنن هیچ کی به نوبت نیست آدما وای میکنن ایزا میکشن که آخه چه دیگر اینجا چقدر آدمای عالی دنیوی میکردن دنیوی گشته که ما پیشتر چه بودیم آخه پیشتر همین گشته که خدا بود من کاندیداتم یکم اینجا عمده گشتن اهرالکا دونه دیگر وای کده اینا گامبز هم چیز مونشته همون همه سرچشمه از همون گشتگی سمرقندی بود اون 15 کس وای بودیم من داشته بحث میکردیم هم تشکیلاتم همونجا شد گپ برد اینا منبر اصلا مولای و وای میکنن که زبانی ملتشون بگوین یگان تا ملت دیگر زبان گپ نداره است اینجا اما خودی و چند تا همون ترکانی مسختی هم میخوایل میکنن که با زبان خودتون گپ بزنید اینا چیه وای میکنن به جوانو که چه شما گفتن برام شما من گپ نزنم زبان گپ نه گپ زنن که هم تو گفتم با زبان خودش بچه گفته که دل به میرسد از شیری مادر عمدگی وای با دل به میرسد حکیمک من حاضر خاطر کشته که چیزش منم شمایم دیگر هموطنامایم هزاران انسان‌های همین که خودشناسی نمانست نه ما نام‌های خودمون گم کردیم نام‌های اصلی تاجیکی فردوس رستم پرویز دلیر رامیش منوچهر از حیات برآمده رفت این نام‌ها من غیر از این لباس‌های ملی برآمده رفت از حیات ما گم کردیم من نمیدونم یک 5-10 سال میگذره تو ما اطلس و ادرس و چی میشد وای چی میشد این چیزها یک نوروز ببشن هم که چی میشد همین چیزا میموند می این برای چی من حاضر شما یک این موضوع گفتید که این موضوع حاضر یک نزدیکتر گپ زدن بایم یک مخابر شده هر یک سخن چینده منم شما هم گفتم که یک کس دیگر بله ما هیچ زون نکشد کی زیادی یگان کس به گپ نزایسیم نه ما گپ زایسته که ما همین که علم و فن هم گپ زنیم فرهنگ موسیقی ادبیات شعریت این چیزا چی میشد ما هنا ملت گفته دنیا با شناس کردگی انا همین چیزها نیست می
ҳозир ҳар якта ҳамон ҳозир диндоратунам бединатунам халқи тоҷик ки гуфтам ба фирдавсӣ мегӯем, ҷомӣ мегӯем, лоиқ шералӣ мегӯем, дигар мегӯему, лекин аз ҳамин чизо мон дур шусем ку. Манам нокунед Дайрҷон вай дигар миллатҳоя бинед, ҳамон миллати худаш чӣ арабоям, туркоям ҳурмат мекунад. Инам давлатҳои ҳамин ҳамин форсизабоно, инаш ҷумҳурии исломӣ, инаш аморати исломӣ, инаш толибон шуд, инаш вай ягонта давлати араб ба ягонта турк ба давлати исломӣ нест. ҳамонҷа бидедон чӣ тараққӣ кардааст ваё. ҳамон мутахассиса худаш ба ҷалб карда вай када тараққӣ карда бинед чӣ вайтаст. Омон акикамон омон мағзи дунё бинем, мағзи фикри хаёли дунё бинем, амон буромда гамеш ваё. Амина кусем бояд ҳамаи бузургони мо намҷа ки ҳастанд диндорону бояд ба забони худашон гап зада тамаддуни худа бардоштакишон дар кор. Омон тоҷико ҳамон чанд таки миллатон осиё маст, ина аврешо медонед? Аур бе тоҷик намшуд, ҳамин решаи мо бештаст. Мо ина ани худашон шуд вай шуд, мо ҳеҷ вай забони худашон гӯянд, лекин мо худамо донистанда. мо худомо дасти худамон ба дигар миллат ба гузашта рафта. Бояд ҷавононро, кӯдаконро даъват кунем ки ҳамино олим шаванд, муаллим шаванд, ҳамино юрист шаванд. Масалан ҳамин чизҳои арабию, манам ҳиҷобу ва ино ин либоси исломе не. Ино расми дӯст ҳама арабистони чӯл ба нопадан ин хеле либос пӯштагӣ. Мона либосҳои худамо ҳастанд ҳамин шароити обу ҳавою иқлимаш ба нигоҳ карда. аёну ашроф. Мебина аёну ашроф охе деҳқон гуфтаги мона ки аёну ашроф зиёӣ чӣ хеле либосҳои хуш вай пӯшида вай када ҳамеш ҳамоно маҳкам осин дароз вай ҳамин ки гуфтан худашона 4 та 5 та вай заноям печонда мегарданд. Оин аз они мо ман ҳички ба ман вай кардам накунетон накусем ки ҳамин ба нигоҳ кунетон мон нигоҳ кардем дар кор. Мо навм миллати омдаги не мон дунё донакаги миллат тамаддун гуфтам ба ҳамин охир чанд бор гуфтам ки як чиз ҳама фарҳанг забон офарин ин санъату иқтисоду ҳамеша офарда ба саҳи мон калон аз равни миллати мон илтимос мекунам. яъне ки агар хулоса карда гӯем, агар ҳаким ака мана ҳозир як тоҷики замона чӣ тавр шуда гешт дар кор, ҳам аз тарафи илму фан, ҳам фарҳанг, ҳам ягон технологияҳо ана бед ёнашба динам шавад. Тоҷики бо фарҳанг аввал хонад, аввал хонад боз хонад мегӯем ку як вақто ҳамин лелингтаги ибораи худом бем ҳаст ки ёдам баре лекин аввал хонда гешт дар кор. Хонад забони худаш бихонда гешт дар кор. Албатта русиям дигар мурри забон ки шустааст, лекин забони худаш ба хонад, забони худаш омад. ҳар ки сухандон гардад ба забони худ донистани 100 забон осон мегардад. бегап нафтем ки донад илма ва таърихаша донад, тамаддунаша донад, иқтисод донад. ҳама масалан таргашт бизнесмен намешуд, ҳама масалан мулло намешуд. ин ҷомеа аз як фарҳангу иқтисоду аз саноату аз фабрику аз анаъанаҳои миллӣ аз ҳамин иборат аст. ин ҳамеша бо ҳам дидан дар кор. ҳамон вақт ба тоҷик рушд мекунад ки ваям тафаккураш фикрронияш дигар мешавад. агар хонад ҳақиқа хонад, рӯяки нахонад. дӯстони азиз, як қисса ёдовар кардани шумо ба мон ки мон дар Амрико ин кишвар ба 247 сол шудагӣ, ин кишвара ҳамин халқ, ҳамин мардум сохтагӣ. мо ҳам аз тарафи аз қишлоқи худамон инҷа омада қонун қоиди худамоя ино ба маҷбуран гузарондан ба ҳақ надорем. фикр мекунам ҳаким ака мон бояд ҳамин ҷамъияти озодӣ мо ба ҳархелин имкониятҳо ташкил кардагӣ ба бояд миннатдор бошем. агар ҳар кие ки фалсафаи ҳаёташ ба ҳаминоя тарзи ҳаёташ, ҳаминоя фалсафеш, ҳаминоя дигараш агар наздик набошад, агар маҷбур накардааст ягон кас ки як чиз аёдон имконият доред ки кишвари худатон ба баргардед. ҳар каям метавонед ҳамин кора кардана.
و یادم بود شب توی عروسی پسری عادلجان دوست گیرم بود از همین منبر استفاده بود تبریک کنیم خوشبخت شد فرزند رو مثل خواهشان عادل گز عادل که هستن نام شما دوستان موافق عزیز همشهری ما عادلجان مقصودов келин овардан писарашон ба мо аз номи ҷомеаи самарқандиёни Америка табрик мекунем. تبریک میکنیم بله و شب نیست نشد پگه کلان سالو بخیر آشتایسین از همین اول میبرم میگم از این میبرم که خوشبخت شد کلان نوجوان باشد همیشه خوشبخت شود خوشبخت شوند. روز بگشتگان و یوگان همشون خوشبخت شوند بچه جوان همیشه ҳамватанони азиз рӯзи гузоштаги душанбе дар Америка рӯзи ёдбуд буд. ҳамун рӯз روز خاطره рӯзи хотира буд. дӯстон ҳамун рӯзи хотира дар Амрико сезони оббозиам сар мешуд. худатона эҳтиёт кунед оббозӣ ба ҳама қонунҳои бехатарии техникиро ҳамеша риоя кунед. риоя кунед. бо оянда бо омадшудагии итоям гуфта гузарем ҳаким ака. ин иди қурбон نهم چیزلا بود рӯзи истиқлолият 4 июл مبارک شد میگن пешакӣ ҳар якта гӯем. ҳамватанони азиз мо дар студияи AM 860 садои Самарқанд радиои анҷумани самарқандиёни Америка дар студия ман Далер Хамидов ва Ҳаким Равдинпур саломат бошедон. خوش آمدید تماشاگران و شنوندگان عزیز تا دفعه خداحافظ سلامت باشید نور دیده تاج سر мо албатта як чанд реҷа дорем. оянда мона радиомува гуфта мегузарем мо як дусета конкурсо эълон карданӣ барои самарқандиён. بله конкурсҳои пулакӣ бо як нависандаи мо Хусрав Маҳмудов китоби худашонро тақдимот мекунанд. масъалаи фарзанд тарбияи фарзандон ба ҳамин китоб ҳозир дар офиси мо 10802 Баслтон авеню ба дар омада ҳамин китоба гиретон шуд харитон. سلامت باشید саломат бошедон.